Govoriti o bilo kojem jeziku, pa tako i o bosanskom jeziku, podrazumijeva taj jezik sagledati u njegovoj sveukupnosti. Dakle, kada kažemo sveukupnosti, mi prije svega mislimo da jezik nije samo lingvistička kategorija. Dakle, to nije samo puki sistem znakova, čija je osnovna funkcija komunikacijska, nego jezik ima i brojne svoje druge funkcije i generalno je kao kategorija vrlo sveobuhvatan i vrlo uključiv. Dakle, jezik je osim lingvistički faktor, vrlo često i društveno-politički faktor, on je i psihološki entitet, on je i sociološki entitet, historijski entitet, ali i naravno, što je jako važno za svaki jezik, i identitarni element, odnosno identitarna kategorija. Kada govorimo o bosanskom jeziku, vrlo je važno naglasiti sve ove segmente proučavanja ili pristupa svakome jeziku, upravo zato što su se u bosanskom jeziku na jedan specifičan način svi ovi elementi udružili, odnosno ili se manifestiraju unutar samoga jezika ili su bitno utjecali na sam jezik u njegovom historijskom razvoju. Naravno, ozbiljnije proučavanje ili ozbiljnija analiza svakoga jezika, pa tako i bosanskog, podrazumijeva njegov pristup tom jeziku od najranijih njegovih dana, dakle od nekih prvih spomena pa sve do savremenoga trenutka, i jedino na taj način mi možemo govoriti o kontinuitetu jednoga jezika i o svemu onome što je na tome jeziku zabilježeno ili svemu onome što je taj jezik posvjedočio u svojoj unutrašnjoj strukturi. Bosanski jezik naravno pripada jednoj velikoj grupi jezika koju mi nazivamo slavenska skupina jezika, a unutar te slavenske skupine jezika bosanski jezik zajedno sa srpskim jezikom, hrvatskim jezikom, crnogorskim jezikom, makedonskim jezikom i bugarskim jezikom pripada toj takozvanoj južnoslavenskoj skupini jezika. Svi ovi jezici su kao svoju osnovu, kao svoju bazu imali staroslavenski jezik, dakle ili starocrkvenoslavenski jezik. To je jezik koji je bio prajezik svih slavenskih jezika, a on je sam po sebi bio književni jezik, dakle on nije bio govorni jezik, ali je to bio književni jezik na kojem je pisan veliki broj sakralnih tekstova. Dakle, taj staroslavenski ili starocrkvenoslavenski, što je također inačica za ovaj jezik, bio je jezik iz kojeg su se nakon određenog vremena počele razvijati različite redakcije. U nekom lingvističkom pristupu redakcijom nazivamo svaku onu jezičku tradiciju koja se razvila iz neke druge bazne jezičke tradicije, zadržavajući njene bitne odrednice, ali i stvarajući, odnosno konstruirajući neke svoje specifičnosti. Tako je, dakle, iz staroslavenskog jezika paralelno nastalo više tih redakcija. Jedna od njih je svakako i bosanska redakcija staroslavenskog jezika, pored naravno srpske redakcije, hrvatske redakcije, makedonske, bugarske i svih drugih redakcija koje su nastale iz ovoga staroslavenskog jezika. Bosanska redakcija je jako značajna budući da mi već od tog trenutka, dakle od nekog 12. stoljeća pa do savremenih dana, možemo da pratimo kontinuitet i upotrebe i razvoja bosanskog jezika. Dakle, već u 12. stoljeću nastaje jedan dokument koji je nama svima jako dobro poznat. Dakle, na samome kraju 12. stoljeća, tačnije 1189. godine, napisana je Povelja Kulina Bana, koja je bila administrativni dokument, dakle dokument administrativne naravi, i koja je pisana u to vrijeme, dakle, narodnim jezikom, ali jednim posebnim pismom. To se pismo u nauci o jeziku naziva zapadnom ćirilicom i zapadna ćirilica je zapravo bila osnova iz koje će nastati kasnije jedno tipično bosansko ćirilično pismo koje mi nazivamo bosančicom. Ono što je također značajno za taj period nekog bosansko-hercegovačkog srednjovjekovlja su neki zaključci do kojih su došla recentnija, savremenija istraživanja, a prvenstveno su u vezi sa naravi te bosanske redakcije i tekstova do kojih smo uspjeli doći, odnosno koji su nam danas dostupni. Dakle, pokazalo se u najrecentnijim istraživanjima da su bosanski tekstovi najarhaičniji bili u smislu da nisu puno dozvoljavali prodor nekih stranih utjecaja, ni utjecaja recimo iz grčkog jezika, ni utjecaja iz latinskog jezika, i da su oni zapravo, kako to istraživanja pokazuju, nekako bili možda izloženi najdirektnijim utjecaju makedonske i bugarske redakcije staroslavenskog jezika. Naravno, od tog nekog perioda srednjovjekovlja pa do danas bosanski jezik prošao je dosta
različitih faza o kojima ja danas ovdje neću govoriti zato što bi to bilo opterećujuće i onako je usko stručno pitanje, ali možemo reći sigurno da je taj njegov razvojni proces, odnosno njegova ta historijska komponenta bila jako dinamična i jako turbulentna. Dakle, bosanski jezik je u jednoj fazi bio jezik u kojem su se upotrebljavalo se čak 5 pisama i to je vrlo značajna odrednica bosanskog jezika koja dokazuje da je zaista taj jezik bio živ i u svojoj pisanoj korespondenciji, a naravno i usmenoj. Dakle, ta pisma o kojima mi govorimo su glagoljica kao prvo slavensko pismo i kao pismo koje također nalazimo u bosanskoj redakciji, u bosanskim tekstovima. Zatim imamo zapadnu ćirilicu, imamo bosančicu, imamo u jedno vrijeme arebičko pismo i na kraju imamo u savremenom stanju latinicu i ćirilicu, čija je ravnomjerna upotreba svakako definirana Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je jako značajno za posmatranje bosanskog jezika u njegovoj ukupnosti i posmatranje njegovih problema sa kojima se susretao, sa kojima se još uvijek susreće, je to da su kontinuirano postojale, ja bih ih nazvala, antibosanske struje koje su pokušavale ili negirati postojanje bosanskog jezika, osporiti njegov historijski kontinuitet, ukazati na to da to nije originalni jezik, da to nije jezik koji postoji, koji je utemeljen u činjenicama i sl. Već su ga pokušale ili, kako sam spomenula, negirati ili prisvojiti, odnosno asimilirati u neki drugi jezik. Recimo, od neke 1907. godine, kada je zabranjena u službenoj upotrebi terminologija bosanski jezik, dakle naredbom zemaljske vlade, pa do početka, odnosno disolucije bivše Jugoslavije, bosanski jezik se razvijao unutar jednog drugog jezika koji mi nazivamo srpsko-hrvatskim jezikom. Dakle, taj srpsko-hrvatski jezik kada je stvoren bio je zamišljen kao jedan nadnacionalni jezik, odnosno jedan suprastandard koji bi trebao zadovoljiti potrebe svih njegovih govornika. Ono što je nama važna karakteristika tog jezika jeste da je u procesu standardizacije srpsko-hrvatskog jezika uzeto jedno specifično narječje i njegove osobine, a da je to narječje, odnosno taj dijalekat, upravo istočno-hercegovački dijalekt, koji karakterizira najprije i ekvska zamjena jata, a zatim i ta novoštokavska akcentuacija. Dakle, iako je kao narječje uzeto jedno narječje iz bosanskog jezika, odnosno sa prostora teritorije Bosne i Hercegovine, u samoj nominaciji novoga suprastandarda termin bosanski u potpunosti bio izostavljen, kao što je bio naravno izostavljen i svaki drugi u nazivu, svaki drugi jezik koji je trebao biti uključen u taj srpsko-hrvatski suprastandard. Dakle, srpsko-hrvatski jezik je bio jezik koji je zaista zamišljen kao sveobuhvatan, međutim, vrlo rano se na neki način poremetio taj balans između ove srpske i hrvatske komponente, pa počeli su se pisati različiti udžbenici i različita normativna literatura u okviru Matice Srpske i u okviru Matice Hrvatske, tako da se zaista relativno vrlo rano pokazalo da taj jezik neće moći dugo funkcionirati kao zajednički jezik svih Slovena i to se naravno dogodilo, taj sudbonosni trenutak njegove disolucije sa disolucijom bivše Jugoslavije, kada su svi jezici koji su do tada bili uključeni u srpsko-hrvatski jezik kao zamišljeni suprastandard počeli da razvijaju svoje odvojene tradicije. Možemo kazati da u tom smislu jedino crnogorski jezik ima još uvijek normativni proces koji nije do kraja zaokružen, ali svakako i crnogorski jezik pokazao je svoje osobenosti na osnovu kojih se zaista može govoriti o posebnom jeziku. Međutim, mi već moramo biti svjesni da 60. i 70. godina 20. stoljeća nastaje veliki broj jako značajnih dijela u kojima je bosanski jezik potvrđen u tom nekom književno-umjetničkom smislu. Naravno, od mnogih dijela i pisaca mi bismo svakako uvijek trebali izdvojiti Skendera Kulenovića, Maka Dizdara, Mešu Selimovića, ali i druge pisce koji su potvrdili bogatstvo bosanskog jezika i mogućnost njegove svrsishodne upotrebe i u književno-umjetničkim tekstovima. Ono što je jako zanimljivo je da bosanski jezik, iako je njegov standardizacijski proces završen, iako je u kritičnom trenutku bilo onih lingvista koji su odlučili da ulože sav svoj napor da taj jezik standardiziraju, što u čisto lingvističkom smislu podrazumijeva izradu normativnih priručnika,
Dakle, taj jezik je standardiziran, veliki posao uradili su profesor dr. Senaid Halilović, profesor dr. Dževad Jahić i profesor dr. Ismail Palić, a naravno uz njih i svi drugi radnici koji su se bavili ili književnom djelatnošću ili lingvističkom djelatnošću, koji su pomogli standardizaciju bosanskog jezika i njegovu kasnije afirmaciju na različitim nivoima. Međutim, ovaj jezik koji je dakle standardni jezik sa svojim kontinuitetom, sa svojom originalnom upotrebom, sa svojim vrlo relevantnim historijskim činjenicama i danas biva zapostavljen i danas biva negiran, naročito na teritoriji manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, dakle na teritoriji Republike Srpske, gdje se bosanskoj i bosansko-hercegovačkoj djeci ne dozvoljava da svoj jezik u administrativnim dokumentima, kao što su knjižice, svjedočanstva i sl., ne dozvoljava im se da ga nazivaju bosanskim jezikom, već se od njih traži, ako već žele, da se izjasne da govore bošnjačkim jezikom. Naravno, ovakva jedna tvrdnja, ovakva jedna konstatacija je jako opasna, budući da podrazumijeva svođenje bosanskog jezika sa jednog jezika koji funkcionira na državnom nivou i koji je dostatan za sve građane Bosne i Hercegovine. On se svodi na jednu čisto etničku skupinu i da činjenica bude još strašnija, na čisto vjersku skupinu, tvrdeći da samo Bošnjaci, muslimani koriste se bosanskim jezikom. A da to nije tako, mi smo svjesni i mi kada pratimo historijski razvoj, mi znamo da su bosanskim jezikom govorili Bošnjaci, muslimani, Hrvati, katolici, ali svakako i Srbi, pravoslavci koji su taj jezik osjećali kao svoj. Zapravo ta tendencija da se jezik naziva bošnjačkim je pokušaj da se onome govorniku koji izvorno osjeća bosanski jezik kao svoj jezik oduzme ta mogućnost. Zato mi, kada govorimo o bosanskom jeziku i u njegovoj historijskoj perspektivi i u njegovom savremenom stanju, moramo uvijek biti jasni da su bili izraženi pritisci negiranja toga jezika i asimilacije toga jezika, kao što su svakako prisutni pritisci da se isto uradi sa državom Bosnom i Hercegovinom, nažalost. Međutim, ono što je vrlo ohrabrujuća činjenica i što nas, lingviste, pa i one koji se na bilo koji način bave bosanskim jezikom, ohrabruje je to što ozbiljni naučni krugovi, bez obzira gdje su stacionirani, uvijek se vode činjenicama i svjesni su i ne osporavaju ni bosanski jezik, ni bosansku redakciju pismenosti, kao ni sve druge elemente koji su sastavni dio bosanskog jezika. Kada je riječ o upotrebi bosanskog jezika, naravno to nije jezik koji se samo upotrebljava u Bosni i Hercegovini, nego je vrlo rasprostranjen u Sandžaku, u nekim dijelovima Crne Gore, u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama, a posebno mogu kazati u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je zaista veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji su u različitim periodima došli došli u Sjedinjene Američke Države, dakle otišli iz Bosne i Hercegovine iz najrazličitijih razloga i potreba. Ono što je važno spomenuti u vezi sa očuvanjem bosanskog jezika u nekim sredinama koji nisu Bosna i Hercegovina je to da zaista postoji jedan opravdani i jedan konkretni razlog zbog kojeg je takvo očuvanje usporeno ili jako teško, a to je činjenica da se u svim tim drugim sredinama u upotrebi, u komunikaciji svakodnevnoj, u razgovoru sa institucijama, na poslu koristi neki jezik koji nije bosanski. I da su ljudi toliko prinuđeni upotrebljavati taj jezik da u nekome trenutku počinju gubiti vezu sa svojim maternjim jezikom i počinju da upotrebljavaju u nekim konstrukcijama ili u nekim situacijama počinju upotrebljavati taj drugi jezik zato što u datome trenutku ne mogu da operiraju riječima iz bosanskog jezika ili im jednostavno neke konstrukcije više postanu blijede u njihovom pamćenju. Ja smatram da zaista nije jednostavno očuvati bosanski jezik kao maternji jezik u bilo kojoj sredini koja nije Bosna i Hercegovina, ali također smatram da je to jako potrebno i jako važno za nas, zato što korištenje i svrsishodna upotreba bosanskog jezika ne čini vas samo bilingvalnom osobom u bilo kojoj sredini, nego vas čini i osobom koja se kroz taj jezik identificira i koja upotrebljavajući taj jezik govori puno o kulturi države i o kulturi prostora na kojem je taj jezik maternji jezik, i zbog toga mi se moramo jako potruditi da uradimo sve što je do nas da bismo taj jezik očuvali i posebno da bismo pružili mogućnost djeci koja su u ranim fazama, koja najbolje usvajaju jezik, da imaju priliku taj jezik što sistematičnije i što bolje izučavati. To prije svega podrazumijeva da
se rade ozbiljni projekti u kojima će biti uključeni ozbiljni ljudi, ozbiljni lingvističari, historičari, književni teoretičari, metodičari koji će da prave priručnike, udžbenike i sve ono što je potrebno, što će biti prilagođeno nivou, uzrastu, da se bosanski jezik može na pravi način izučavati i da se uspostavi jedna trajna konekcija između svih tih država i maticom Bosnom i Hercegovinom, da bi svi oni koji žele očuvati svoj jezik, koji žele očuvati tu konekciju, mogli da je preko različitih institucija i organizacija zaista očuvaju i da rade na afirmaciji tog jezika i u sredinama koji nisu izvorno od sredine u kojima se govori maternji bosanski jezik i na njegovoj afirmaciji, na njegovom promicanju. Ono što je meni jako važno, a na čemu svakako i ovaj projekt radi, je da se zaista na jedan vrlo ozbiljan naučni nivo, na jednom vrlo visokom položaju i iz različitih uglova osvijetli potreba očuvanja i proučavanja bosanskog jezika i osvijetli potreba važnosti upotrebe tog jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Naravno, mi svi kao individue možemo raditi na tome u smislu da sa našom djecom koja su rođena u različitim državama Evrope ili u Sjedinjenim Američkim Državama radimo s njima, da mi komuniciramo s njima, da insistiramo na upotrebi bosanskog jezika. Međutim, u onom trenutku kada se djeca uključe u obrazovni sistem tih država, postaje jako teško da se očuva i bosanski jezik na jednom ozbiljnom nivou i da se jasno i potpuno sveobuhvatno komunicira na nekome drugome jeziku. Dakle, osim tih naših individualnih pokušaja, mi moramo imati neke sistematske pokušaje, neke pokušaje koji su jasno usmjereni, koji znaju šta im je krajnji cilj i mi se svi moramo uključiti, moramo se potruditi da iz okrilja nekog našeg znanja i nekih naših afiniteta pomognemo takve projekte. Dakle, mi kao lingvisti moramo da se pobrinemo da o bosanskom jeziku radimo sve više u bosanskom jeziku. Dakle, radimo sve više ozbiljnih, naučno utemeljenih, metodološki vrlo jasnih analiza i proučavanja koja će naš bosanski jezik rasvijetliti na svim nivoima i svih uglova i iz različitih teorijskih perspektiva, a onda moramo pomoći svima onima koji će pokušavati ta otkrića i ta znanja do kojih se došlo svesti na neke nivoe udžbenika, priručnika koji će biti dostupni svima, koji će se lako distribuirati i na kojima će se insistirati. Također, uspostavljanje i održavanje te jedne jasne i onako, da kažem, obostrane veze između svih država u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama i Bosne i Hercegovine bilo bi naravno jako korisno. Sve ovo nikada nije lako provesti ukoliko nema i finansijska osnova i finansijska baza, ali ja zaista mislim da u ovakvim stvarima je mnogo važnije naše određenje, naša ustrajnost i naš cilj da zadržimo bosanski jezik. Očuvati bosanski jezik u nekoj atmosferi i u nekoj državi koja nema izraženu ili dominantnu vezu sa Bosnom i Hercegovinom i u kojoj nema velika dijaspora iz Bosne i Hercegovine, znači zaista omogućiti svakome onome ko želi da izučava jezik, ko želi da osnaži tu konekciju, da to može uraditi. Mislim da upravo projekti kao što je ovaj postavljaju pred nas jedan veliki zadatak, ali otvaraju jednu zaista značajnu perspektivu za očuvanje bosanskog jezika i za očuvanje tih kulturoloških i historijskih činjenica kroz učenje bosanskog jezika. Ja sam imala priliku razgovarati u Sjedinjenim Američkim Državama sa mnogim porodicama koje su izrazili svoju zabrinutost i probleme sa kojima se susreću u vezi sa učenjem bosanskog jezika, posebno u vezi sa usvajanjem bosanskog jezika kod njihove djece. I takvim porodicama i takvim individuama i pojedincima treba zaista pomoći i svi trebamo maksimalno se uključiti da bi jedan takav projekat bio dugoročan i da bi zaista polučio rezultatima koji se od jednog takvog projekta svakako i očekuju. Mi također uvijek moramo biti svjesni i nikada ne smijemo zaboraviti da osporavanja i različite antibosanske tendencije prema bosanskom jeziku i Bosni i Hercegovini naročito nikad neće u potpunosti nestati, da one
nažalost ne jenjavaju od nekih teških vremena, nego da se svako malo revitaliziraju i upravo zbog toga mi moramo da se trudimo da naš identitet očuvamo i kroz relaciju sa Bosnom i Hercegovinom i kroz poznavanje bosanskog jezika i kroz podupiranje svih projekata i svih različitih akcija koje će se u vezi sa afirmacijom svega što je bosansko-hercegovačko i dalje raditi, dakle biti uspješne i mi se tu trebamo uključiti u našoj potpunosti. Ja sam jako zahvalna što sam dobila priliku da ovako, iako ukratko i koncizno, pokušam da ukažem na to koliko je zaista važno očuvati jedan jezik u nekoj sredini koja nije sredina u kojoj je taj jezik dominantan u upotrebi, jer kao što je davno veliki filozof i mislilac Heidegger rekao, jezik je kuća bitka. Dakle, sve što se dešava manifestira se u jeziku i upotreba jednog jezika podrazumijeva bit svega drugoga, odnosno mi se kroz taj jezik identificiramo i mi zaista govorimo i ko smo i šta smo. I najgora stvar koja se nama može desiti i koju vrijeme može donijeti je da se od bosanskog jezika kao maternjeg jezika odustane. Tako da mislim da je jako važno da se ovakve stvari ozbiljno shvate i da se zaista na jedan organiziran i sistematičan način krene u promoviranje i krene u revitaliziranje bosanskog jezika i svega onoga što je dio bosansko-hercegovačkog i kulturnog i tradicijskog i jezičkog nasljeđa. Hvala vam puno.